жеңил болуп күчтүүлөр жеңсе оюн кырсыксыз ызы чуусуз. Омин. Омин. Koçkul көк түстөгү Манас районунун жаштар командасы, жашыл түстөгү Талас районунун жаштар командасы. Бул жакта ортодо калыс. Бул жакта башкы калыстардын айтуу боюнча жаштарга 10 минуттан 2 тайм койо турган болдук. Чоңдорго 15 минуттан 2 тайм. Караңгы кирип кетет азыр. Туура түшүнөлү. Эми күчтүү команда 10 минутта деле жакшы оюн көрсөтөт албетте. Калыс дайым болсоңуз баштай бериңиз. Биз дайымбыз, убакытты кетирип коюңуз. Оюн башталды. Биринчи, экинчи орун үчүн мынакей көк Кочкул түстөгү Манас районунун жаштар командасы. Булакты жерден көтөрүп алган бул Манас районунун оюнчусу Эсен уулу Өмүрбек өткөр берди. Булак Эсен уулу Өмүрбектин сол такымында Өмүрбек бардың. Өмүрбектин жолун торап атат Талас жаштарынын командасынын жигиттери. Өмүрбекти Казанга жолотпой атат. Билесиңер, Өмүрбек Казанга жакын барса эле ыргытып берет. Алыстан курчап атат. Барды. Есепти ачкан Эсен уулу Өмүрбекке өмүр тилеп бир кол чаап койгон. Өмүрбек. Эсен уулу Өмүрбек мынакей. Эсен уулу Өмүрбек, дагы бир гол салсаң, Көлбай акеңдин атынан сага 1000 сом бар. Салышың керек, бирок бир гол. Жерден улакты көтөрүп алган Арген Русланов. Арген Нарбуудан менен Арген такымга басып жүрөт. Жакшы кирчи мага качтачы. Аргендин өнөктөштөрү Аргенге кандай жардам берет? Баке качпаңыздар. Каш. Улак Аргендин такымында. Чоңдор, Бакаята, Манас району, дайындалыңыздар. 10 минутадан 2 тайм менен оюн бүтөт батылы. Улак Русланов Аргендин такымында. Арген 2001-жылы туулган көкбөлүчү Нарбуудан деген арызбак менен. Не болду? Biz vaqtni to'xtatmaymiz. Vaqt ketaveradi. Vaqtni biz to'xtata olmaymiz. Ne oldu? Başka at kirip kettir mi? Oy, şaşpağla. Kalıs tukkula oyuncular.
улақты кетире бериңиз. Улактагы эле Русланов Аргендин такымында Нарбудан деген аргбак менен Арген Өмүрбек өткөрүп берүүнүн амалын ойлоп атат, бирок өткөрө албай атат. Талас район жаштардын жигиттери Аргенге так жабышы улакты жулайын деген аракетин көрүп атат, бирок жула албай атат. Аутка чыккан жок окшойт. Турусбек ары чыгып алчы, сураныч. Тартипти сактагыла, өзүңөрдөн баштагыла тартипти. Өмүрбек алды. Өмүрбек өткөрүп алды. Сол такымга кычыратып басып алган экен Өмүрбек. Өмүрбек Гүлсары аттуу аргымагы менен Арча Тору экен. Арча Тору. Так, салынбы. 5-ші минут аяқтап баратат. Бұл музыканттар Өмүрбек арынып атат. Ошентип эсеп санын 2-0 жеткирди. 2 улакты, 2 салымды таамай салган Эсен уулу Өмүрбек. Мынакей Өмүркул уулу Тилек 2003 жылы туулган Көк Мончок аттуу аргымагы менен Тилек Көк Мончок менен көкөлөп мынакей оң такымга улакты таамай барды. Көк Мончокто кот. Зөңгүдү бар. Өмүркул уулу Тилек 2003 жылы туулган көкбөрүчү Көк Мончок аргымагы менен эсепти 2-1 кылды. Токтогула, калыстык кула. Уақыт 6-ші минута бүтүп 7-ші минутага кетти. Баштай бериңиз. Мен. Мынакей улак жерде жатат. Оюн аябай тең жүрүп атат. Эсеп саны 2-1 алдыда Манас район жаштар командасы. Эңкейч Көк Мончоктун багына. Оюндун 7-ші минутасы аяктап 8-ші минутасына кетти. Улак жерде. Улак жерде. 8-ші минута кетип атат. Алдың Русланов Арген. Аут. Oyunu бүтөрүнө 2 минутадан ашык убакыт калды. Эсеп саны 2-1. Ортодо Эсен уулу Өмүрбек. Арча Тору менен мынакей улакты алдыдагы сол такымга таамай басты. Кетти Өмүрбек.
1 минутадан ашық уақыт бар. Абайлаңыздар. 1 минутадан ашық уақыт бар. Барды Өмірбек. Тілекке қарсы сала алған жоқ. Улақ Өмірбек тақымында. Ақырғы минута. Ақырғы минута. Екінші судья Тұрысбек. Қалыс. Алда Тұрысбек 5-ші ойыншы болып кіріп кетіп отады. Удаление берші біреуді. Шында. Нарбек әкеңді ұттыш тұрмайсың. Уақыт оғында? Манас район жаштары. Азыр бүгін ушул ойынды ұтсаңар, Нарбек әкеңерден 5000 сом. 10 секунд уақыт қалды. 7, 5, 3, 2, 1, стоп! Стоп! Bu vakit. Сразу başlayız. Сразу başlaylı. Сразу başlaylı. Esep sanı 2-1. Манас районунун жаштар командасы бүгүнкү оюнда жеңишке ээ болсоңар, Нарбек әкеңердин атынан 5000 сом бар. Алдағы байкен ал қойғылашы сұраныш. Ой, жігіттер! Алдағы жерде тұрған жігіттер ал қойғылашы. Улақ жерде есеп саны 2-1. Ой! Бұл арген Ысқақ екен. Қасипов Ысқақ. Қасипов Ысқақ. Қасипов Ысқақ. Бардың. Ой, Ысқақ. Ысқақ қайран ғана менен. Қайран ғана еңбек. Мінеке көк моншоқ менен Тілек. Тілек көк моншоқ менен оң тақымға тамай улақты басып алған екен. Тілек көк моншоқ барды. Кирди. Отыр отақчы. Тілекке жардам берушілер бар бы? Қазандың түйінде біреуінің аттарын қамшылап Тілекті ырғытпай тұрып атады, Тілек ырғытам деп атады. Салым. Көк моншоқ менен Өмірқұлұлы Тілек. Отыр отыр мөйді. Есеп саны 2-2. Әне, ұшындар чық отыр отыр. Көм мен қатыр отыр. Так. Талас район жаштары ушул оюнду утсаңар, Акжардан келген Адилет Байкеңердин атынан 3000 сом. 3000 сом. Жана көк моншоктун ээси
Расул Байкеңердин атынан 2000 сом. Ошентип силердин капчыгыңарга дагы 5000 сом келди. Так. Манас район жаштары ушул оюнду жеңсеңер Көксайлык Тилек акеңердин атынан bir козу. Ошону менен Манас районунда азырынча bir козу менен 5000 сом бар. Талас районунда 5000 сом бар. Талас району козуңарды алып келе салгыла. Так. Oyundun 4-cü minutası ketip atат. Улакты алып баргыла жигиттер. Өмүрбек. Ey, Турусбек. Турусбек айланайын, чыгып койчу, сурады. Болду, калыс көрүп атат. Болду, көп талаш өрбөп. Ким чык. Убакыт токтотпойбуз, биз кетип берет буга. Так, 7 минутта келесиң. Өмүрбек кеттиң 3-кө 4. 3-кө 4. Бардым. Кояй деген эч ким жок. Пустой ворота. Oyundun 6-cı minutасында esep sаны 3-2 Manас rayonu karşılardı. Sizlerge bugünden başlap omat geldi, omat. Bara gelsin. Manас rayonu жаштары ушул oyundu жеңсеңер Нарбек Байкеңерден 5000 сом, Көксайдан келген Тилек агаңардан bir козу. Талас району ушул oyundu жеңсеңер Акжардан келген Адилеттен 3000 сом, Көкмончоктун ээси Расулдан 2000 сом. Өмүрбек. Ушул oyundu жеңсеңер Өмүрбек лично сага Көлбай акеңдин атынан Bixer firmasынан спортивка. Bixer sport мынакей. Барыңара жакшы билесиңер. Oyundun бүтөрүнө болсо 3 мүнөткө жакын убакыт бар. Убакытты жерден көтөрүп такымга басып алган Токтогул уулу Эдилжан Барс деген аргымак бар. Барс менен Эдилжан Байтору менен да. Ага против Өмүрбек. Ага против Өмүрбек. Эдилжан бардым. Кандай коргонот Манас район жигиттери карап туралы, байкап туралы. Эдилжан такымында улам. Авайлагыла. Стоп. Жок, удаление жок. Удаление жок. Убакыт токтоп тургуз. 1 minut 49 sekund kaldı. Ya.
Musa kıyımlatma. Uақыт тоқтатып қойғанбыз. Скорый. Тез жардам. Камерада biraz Tez жардам барбы? Уақыт кетіңіз. Есеп саны 3-2, улақ болса жерде улақ. Oyunun bitirine 1,5 minut vakit kaldı. 1,5 minut vakit kaldı. Ömürbek. Akalar. Nereden geldin oğlan? Ben atılmalı oğlan turan. Nege? Kameranın daha kolası. Tamam oğlum. Nedir? Hadi oğlum. Ömürbek. Akırkı minuta. Takımga bastım. Narvek'tin 5.000 so'mluk turadi. Tak. 20 sekund vaqt qoldi. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 11, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, stop! Ömürbek gel koş, Ömürbek! Amin, amin. Tak, rahmat. Ömürbek, бұл жаққа кел. 5.000 сом сіздердің Нарбай әкеңнің атынан, құт болсын жеңіш. Көлбай әкеңнің атынан Биксер фирмасынан спортивка ойын. Оматың берсін бала. Bir қозы бар Тілек Байкеңерден. Тілек. Өзім барып тапшырып қоямын қозымды. Ömürbek Moskvичті тоқтатта Gelenvagen'ді